Mentah kesengi arpo artrek uyayong aja pondrio keseng Voice of the People Party neka VPP mulai ram do ba aden mila pesawmat balong ru upusdan keseng akan kesengi ulong te tang kejinglang man pen sutu ba umdei bakile politics kumbakan tho kiwei ki minister yang tip di suatu nem kabut ayu politics harap ke BPP kali politics kali ke meeting nyimpat ong ya kali ke rally nyong kali datang ke public meeting ni sang ban lek pen suatu bakla anda the Voice of the People Party kan nom ni ke rally haki por di banuan upata di kilakun mi hakani ke rally ke sini kedai ke rally ke besisha kani kedai tang ke jinglang patba ban pen suatu ban sang nang ni ban pen suatu balai ni hap ban mi kumi syakmat lakon nang ni kini minister ban pen suatu aki ya kata ke tim politics kamu ayo politics katkom ke jimbatai jong Michael Curtis way ni ki political scientist ubabatai syapang ke jimbat jong ke politics wong kumno the scope of politics is much more than a mere study of the state and the government. According to Michael Curtis, politics is concerned with the description and analysis of the manner in which power is obtained, exercised and controlled. The purpose for which it is used, the manner in which decisions are made, the factors that influence the making of the decision, and the context in which decisions take place. Kata kita jimot jong ke politics, kamut ke politics, tandai bagi kerantangnya ke sorkar, nani menshile election, nani ya kata kejingan jong ke sorkar, nani kecua, nani kadai syafan kecing sandur yang kata kebo, kumnula yo yang kata kebo, kumnula sandur yang kata kebo, balai ladon kaman sandur yang kata kebo, bat kumnawan pentri kami yang kata kebo, kini kita kita pelong, yang kata kebo, pakanon rai ki polisi, lani ki program, kita prepare. Lani kita ki factors, kita influence, lani kita penong ya ke sorkar pakan shim, yang ini kita rai, kumengi kata kata ke politics, kaba mengi kinongelam, jangka Voice of the People Party ni suatu, hangi ke politics kami tak mensuang election. Oh, beli kini ki minister jungi ke politics kadai betang banile election. Wei belami ki sengsan putai ban pelong jinglang, oh lale politics. So snake bakin snotu hana bangile politics ya kani kaji ki lompong deng laya ki ya lompong deng namar ban ya kan bas nakam ta ke MP lada kalong kumta ngan ong EP mlong su menta bangin penyeng kandidat namar bau samla ban sidor nonglang ringkat baka kenon tu kita jop ya ke sarkar hamide bakani bakani ke jieki tedalong kita tengi ni hakwen no pi keteng baksem namar mlong su penile umat ele no ban sudo lalong MP no mu kini ki jingalam ki jingkren pi ko ki patba bat ni klem shim kabu lani hijack kumbong utang sama nangalam nakaseng kongres ba Voice of the People Party ka hijack lani kalarong tu juborno ya kani ka puram ka baga GF ke Green Tech Foundation kadai beliau AM ko ki pasba kinangalam jangka Voice of the People Party kita ni kecing ditke haba gini ki sama kita mi ban syatran banta bani ban pintu no itu projek lompong deng bandi ban kita ke sorkar kampat yau laisi sauski kini ki sama kita kem telat ndon nang pek ndon nang kmi
Pinong alam juga Voice of the People Party Kim Hun kemensi berpikai Iki samla bikin syuyap kumtu Lani ki bikin jenjar Ngilek ban IMC Miki Ban ngilek lu ban pelaj Miki Nagano Kajima Kawang ban peta Ya kajim ke jongki Ban ngatip Baladam day menemi Putai ke Voice of the People Party Baladam day bagi penberai ke jiki Ngangit kendan ke cinca ke sniu Yang ini sama Hato kita kibaong Baga Voice of the People Party Kali politics Pihun Balengut ki sama Kibala kucing matriang Bandung pedang Kinyak mo Yakwa bang keli jingkeli Ya kita gui pati seng-sang pepe Kibala kena ini Hato pihun Kemensian Bala lagi ni lengut ki sama Kibala mik syakmat Balan nila ke jong ke cingem Ban raikut Aduh apakah sorga kan weng ulung pengeng Kihon bagi siap mo Ke Voice of the People Party kamun Kami syakmat Namar ketekadau Ban yarap ingin ki sama Ban pelat lagi Nagani ke cima Kalau akhir ke cingem ke jongki Oh kipat ba Oh don ruti kibaong Kedan ang tukar. Oh prakli mau kimat jong ke PPP Popset bikin. Syanoja keri sebesar polisi Oh so ngaku abrai kublai medu ka donut ya gitu kita pinkan mau yang ini bangi dan kample dan batai ya pat ba ya kene kamat hakani ka por ka pemerintah habang ingay kren kay kimat kibang kirki dan iki current issues ni yang tin pareng